kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba handle mukim MDC barim ke Sorangkam constituency. Uba longru hagajo kopor unongelam jongki MDC barim. Kibalawan syakmat ban pensngo. Hakabayadai bat ki jinge ki beki yekendo. Nado ki por menchua. Hakabayadai bat ke bai bam temen ulaong. Ban yo ya ke bai bam temen ke babiang bat ke batista. Ki MDC barim ki hap ban yakun da ke bukot duma. Wat hadin bala menjur ya ka ain. Do ulat ke jela haus nem arajar hendreu. Bat ke isi barim hakitu ki por. Kala donru ke jingtmu. Ban pindo no ya ke bai bam temen jong ki MDC. Da ke ba ai daw bemdon pisa. Haba jubab ya ke jingkeli. Uba handle ulaong. Baka bai bam temen jong ki MDC barim. Kalong tang san hajar tingka shibenai. Bat kalong ke badang rit syabapalat. Lada yenu jor bat ki MDC barim ke JHADC. Ki bala yo kham he bat yo biang por. Ulaong ru nakadaw ki kenram bat ki jing bembet. Hagabay bat ka bai bam temen. Nakalyang ki MDC ki lahap ban lek tit ya ka jingkang jong ka ying bishar. Nakabenta ban yo ya ka hong. Haba keren jikilat patai kubor mentakas ngi kalai terik urisau arajar arpulai nakalyang uba handle mukim ula ai kubleya ke executive committee jong ke council ke bamenta hapo ke jingalam u chief executive member uba penyait sings im kabala le dakakam klem da bun ktin AA ula ongru haba yenu jori ke jinglong jingman hakipor ke bamenshwa bat menta ke district council kalong tangkum ka slem ai jing hikai jong ki MDC ki bakwa ban kinteu kerdan yaladi syakakam ban long kum ki MLA cái ka bang ngi kum ka kenhuan hang ni ngi kwa ban flash mo leng ba jong fi ha ka bi dei bat ka ne ka jing yo bai bam temen jong ki parok MDC ki pala ki bom sim long MDC shu mata ha ka jing sisa ha ka bi dei bat ka ne ka pension ngi lawan ra ya kene ke Birnadu snem arajar arajar tinang tangi la yo ru ya ka asen na gobernur nadu arajar nreu tenrei hadien bangila yo ya ka asen na gobernur ru ki parlok ki bayalam ya ka isi nadu ka tukupur arajar nreu habia dei bat kani ke jing bat kani ke pension ke jongi nim sim yo ya ka di nakawi ke por sa kuwi ke por nakawi ke por sa kuwi ke por ni la ya sa stom kapoi ke por ka ba hadu uput ubangi hapan le chakut kani ke longka long pending court case ka bala yu te henry ha ki tu kisnem imla ru klam da kan mau kan mau buram mo ye nong yalam baneng kong jongi kum ga kenhuan jong ki parlok MDC man ka tu pon ngiran khat san ngot par ten rei we na ki nong yalam jongi ba ai chi lang khoi ila klat no ai jar khat sao hapo ke jing yalam jongi dan lengba ka hukum jong ka supreme jong ka high court badan burom jong ka high court jongi ila yo ya ka jing tha ke discouncil ka gayo ya ke jing tha na kot badai ban siu mardor ti nadu arajar khandai ila sedang ban yo ya ke pension nadu sitrik Januari jong snem arajar khandai ti andre hatu usnem arajar hagadu usnem apa hadu usnem hadu Februari jong snem arajar khat ar pada ni do biang no ya kini ke pension lengba jong ka jing file case jong kat tu kat ningut ki parlok ki balong ki pensioner jong ka dis council hi ka ba patha ka balik sekut ban patha ban ong ya ka kut bakan patha ya ka dis council bakam dei ban siu ya kini ka pension sha kini ki MPC ki bala song thai no lemda kala don ka provision hapo ka budget namar kumbalong nadu u arhajar khandai hadu arhajar khata haka por basiu ya kini ka pension yang iru imsim la provide ya ka hapo ka budget nakata ka daw kini ki pensioner jong ka dis council ka jing siu jong kini ki jong kani ki isi ya kini ka pension sya kini ki MDC ki bala song thai no ka kata ya ki
ya ki jing mentoi ka ba ki pensioner ki di ban yo namar la shudai bat ya ka to ka pisa ban sio ka pensioni te nadu u mat arajar khatar ngila adu yang ka pension hatu manta te nrei da ka buram ngimla ru klem da pun pau ka jing sumu si ki ba la da no hapo ka jing kitos mo ila persang beprivan tau kalat kalentiman pelai yang kendiat kan soy 50% kebelah lain lah kita ten ribat habien ke jing kan ni ke jing ya kenduk mentah kesibat kalau bangi kuat ban penpau ya ke jing sumu ya ke jing sumuram ka bahaduk kata-kata ya kan ni ke isi ke ba mentah apa ke jing yalam jong ba penyat sing sien te ha ke jing sisa ke bidai bat ke ni ke pension ke bidai bat ke ni ke 50% kepada saru. Nilaran ke jinga penbaik bat ki isi bala lekno. Bayar kan ega basa kin sai kum ka kenja installment. Kabalong du kat kum ka jingyo isa jong council it depends upon available of fund. Tela dam yo fund la dan bisa kata kim siwi. Di ndrei hakan ega isi ka patamai pada nyimla klem da penpau ka jing sumu ka jing suburong ya ka jing lakloi ka jong ba peniat sing siem balong kumusi em ban kular mardor yang i habngi wani kendo i ba insil no ika polisi barwa ba ka chu ko por nyimla klem da penpau ka jing sumu i gini isi ha ka jing sisa na ka liang jong ka ne ka isi ka ba le no kila dan ru ka jing perkat ka jing penkret wat ban wan ra ya ka bil naka bentaban repeal no ya kan ke pension nama kiai ba undan nanti dak muai pan nama council kamdan ya ke revenue naka bentaban sio ya kan ke pension jeni dan rei hakabi dei bat kanero kan ne isi ke batmai ka bangong bangi pen pau ke jing songo ke jing soburom mardor ka ino ya ketuka bil klem dawan rai ka hakan ke session ke berada ban repeal no ya kene ka inte itai banga syukwa ban brief lengkot kan dengan kerpat ngasno ba perlok bi dan lang ne mo kunjung pasang ini ki be dan lang haka to ko por lang ba ai lang ke mak dia tsai au kalat kalenti haka jing sisa ni haka to ko por bangi dangilong MDC sywa ban wan ra ya kanu ka kenja buat jet ndai bangin dan kejing penlut ekstra ni don kam syubuk no ni perkhat na ka benta ban siu pension ni MDC nang no ini bisa ni hab ban tau en gilat ke lenti kum do ban maran ka isi jong ia ka to por apo kejing yalam jong ba w ba debit long wi kum bakalong ha ke be ka ba khamat do ka de professional tax ha ki tu ki por don ye te ban khnang bangin la ban raise ya ke revenue jong ke council ke jong ngi i badai tang professional tax bala mania ha ka to ko ni create ya ki post ha ka bi dai bat ka tax ha ka bi dai bat ki enforcement ki ban le pe ki ban le i ya ka jing lum ya ki ne ki professional tax ha ka ru ko ka badai te nang ta nadu ke tugas nem ka ba nyile ta ka ke si saka neka professional tax kumbalong do mentar ke bekerjaan ya ka dis council jeng kadi professional tax te ni ki parok ki bawan bian pat popli te ngam tip ke ai ka kidan selenda iman da ka burong iman ki babon ki bawan ban longkum ki dikhat jong ka council jeng ka sudai tangkum ka training ground naka bentaban bang family ki kelet no wat kitu ki parlok da ka burong ki balong MDC hadin ba ki lalong MLA ki kelet lut ya ka bor jong ke council ki persang lut banyak banyak penduk banyak kene no ban crush na ke council te kene kalong ke ba penyap ya ke ribat ke ben lew jeng ki ki jela ki ri jo ke partai ru ki ro ado kata-kata ya kene ka autonomous council ke jeng Rei bangi fa de kumba ima imu pan knyot na ya ka ken te kumba long mentaru ngai iba kan poi ka por mo bahapan repile ka lada undan lebih bon kire bani ki barang lik lot kum to
kam tam ka bide bat ka professional tax pion bepri syokidar bepri bar khoi kim high school bepri bi tul berit ki hapan siu professional tax kat bakini kidukan ki bahe ha kim siu ni katuru ka wan ra ka ta mo kum ijing ben rap kan dia ka bide bat kan ni jing kelia jauh hiu namar ko lada kidon lada dan kamuan kalak kadan nyini nu jor tang para district council ka district council jong ka khasiel bat ka Jainte Hills ki parlok ki badan hapo Jainte Hills ki parlok MDC ba hakatu ka por jong ki badan hapo Jainte Hills hadu arhajar khatnyo ki yo pension mar san najari kum bengi yo ten rei nadu usnem arhajar khatra hapo Jainte Hills ki la ribais ya ke pension jong ki MDC nakasan hajar ki la khat san hajar ke pension plus 5,000 medical allowance total kalong arpo hajar ubajob sitem unyo arpo hajar ubajob artem untam san hajar unyo arpo san bat ubajob laitem unyo laipo hajar bat kaslap jong ka akan kutno tang laipo hajar tang laitem ubajob sau san tem kata ngot kan ne laipo hajar bat ka jing siu hakabi de hatu kan ga khidmat ka bamanta kar kom siu ya ka pension nang thia po Jainte Hills ru ka longbang lada kini ki staff jong ka office ki staff jong ka district council bat kini ki parlok MDC ki yo tulok kini ki parlok MDC barin ulu ki yo lang lada do kini do lang dan re kumbalong hang ne po kasil pat jong ka tamun hadu mentahi 4 dan kejing berkat kaba ai ya kini ka pension buat angsan hajar te ngi ki bawan ban ya kendo ban pen priang ya kini kubaru kasulong tang naka benta jong kito ki parlok ki prangut ki beli ka kuat baka high court badan buram ka hukum ya ke district council ban lakum no pa di ban sio bat teng ru kala bun sian na kini ka tiesu te ngila poi ru hadu upuat kini isi berem lain dai ngila poi hadu upuat ubangin file yaki daka contempt of court bakim buram ya ka hukum badan buram jong ka high court ten rei namar balong ka contempt sisian balong contempt la ngila yas ngoto ka penalty jong ka ten rei tang namar ba long nyim su dei pada kat ya unong yalam jongi bangin ya let hadu ka takin bu ya kan ya ka provision ka budget automatically kidon kaman penkre ka pisaran sil namar labu a budget tenre ka budget barbar ka sulong tang ka budget kidon kijing kne lepi ban yo kidon kijing kne lepi ha ban penlut tenre pisang dan te nakata ka daw nakajing bom don la don lepi ban wan ra ban create revenue bat ban wat ya kilat kileti mo nang no bala ban wan ra pisah ya ka council kata kamu dong nakata ka daw kilong silent na ka di David kini ka pension ke Tracy system kan lo ga budget ang daga pension ke XMDC kumbano adu mentate namar bani nado arajar kendai nado araja kendai pu kendai snem sijar kendai spa kendai ang hadu snem arajar saw nado arajar saw hadu menta kat nungut ki badang don kat nungut ki bala yap bat kat nungut ki belong MLA kat nungut ki belong MDC pada ngim don jing ayu property namar pakene ka pension ka jing sisaru ka jing mu ka kongsan ke jang ka pelong ba ulu khat Nareban tam aramalay udah dan simi tangkawi pension UMDC bula along MLA jet pinsim pension MDC na pinsim pension MLA tulado nak kawai yimla ban len ke jing sisa ha ka jing sisa ka jing ya dai jung ka district council bat ka sorkar chalaki long parla ngidon marla ka jong ka bor ki ikhtiar autonomous body tenrei kumbalong mentah imam kumbalong ta imam ba naka deng ki parlo MLA yolong minister state ki simpen dan ya ka dis council ba ka deng tangkum ka government department ka badan hapo ka jing ayu jong ka
sarkar jela jongi ti ngong ba ka bhasibun ba ujo lada long MDC ba long MLA kata kamun ki jing ki ben ye kendo apa dia council uto ujo UMDC ubalong MLA unra apa assembly yang baik te kam tam la dong minister le te DC minister ngobos pe je ke council Dari kumbalong mentah kamu ngomong. kumbalong mentah apa deh kalau ngum dia mo kursi bifran demokrasi lada ka isi ke bahan ini ka pada ke jok ke pendun bat ke tei ke badan nang tei yo bisa te lada ka ya persa ke nevat ke tei kalau dan ka kat aku por pindai dan dang elong ni dang etan ni ha ka bahan ni apa this council ke isi ke di kongres hasor karjela regional poi upot uba ke sorkar jela ka knyot ya ke dis council shisin ngakan no ngila le yakut ban ong ya ke kut bahkan semua ban ta ya ke sorkar jela ban pelai ya ke siatun kum kenuksa ngidon kampisa aspa tengka ong ngidon kampisa sispa tengka ngile cikut nyong ngidon kam aspa tengka tangga po si posni ke kut kai hukum ya ke sorkar jela badai ban pelai 50%. The pelak 50% lah ya sispa. Ngidon kamru sispa. Lokasi om kaji ayu teh. Kadon lang jing mentoi. Don jing mentoi nak jing mentoi. Ngilawan rai ke ngabil nadu arjarat. Ngilayo asan nau arjar ndreu. Barok gitu ki parlok MDC. Iba job nadu ke sheet, nadu match. Arjar. Siajar kendai spa kendai ilong entai tumban yo ikani ndri kumbalong menta te kini wat kini ki parlok ki badan lang ha ka kunhun ke jongiru kitu ki bom le cekot kim yo menta tang hadien jongiru kini parlok tiba tang hadien jongiru ni tengi le cekot insyaallah kitu ki balong ha sunan arhajar sal, nado arhajar sal, mudon yo sina yar adu mentap insya. Ni penban ki bela cekut tengi la yo. Ante kasyong kumbalong pe hakitu ki puar jongi te ka jing nang ka jing start ka jing ayu ka dang kang duna na. Kat kum gotu ka puar te ka biang ha. Henry penya ni jor bat kan ye ka mentap da te kala kam ya fer na. Video isu cungjet menteri. Apa dia dapat isu cuma jadi menteri pengong ba kasyong ha untuk beri sinet. Hak itu kipuar dan ni boswan kumta kumbang ong ma mene pakadai te tangka kerja training ground buat kuah penlong popular penlong MLA dan redon higi bo pliti bana duk tenrai ka jing tanang ke jing anglut ke jadi dan penek man pensa ya kan dia ka riti ka stur ya ka bor ka baka ka constitution jong keri India kala penkop ag deskan iko asisapan penek pensa dan rei hadu mentaru pun sama sulong tahi don bakwa don pompa 50-50 te namar ta kumbalong te demokrasi mo os benet wala de fikren ni ka bedai tang namar ba ngimia don ngimia dei parti lang te ngam kersanda te ingit paka kubor kan lomba ke balong very specific supaya ba min dalam bakla molong ini isu ai kubli ina kubta kan ke executive committee kapa alam ba penyai maru very short span ni kam le benyi tang apo armana tam na yo ai ke pension bari ong ba mentoi ngan ai ki pension ni pti mar san phojar ni wan kan usin people ki pension yo ngan le ile ba ka ktin kadang lo kejung ba very soon kim sara ari jadi council session ba kadang ke executive committee ke barem kejung dia ngomonglah ya tinggalam di aktivitas ke pilih ni ka jing pension kejung itu Dre kadang kejung kadang jung CM ni ba mai ba kamli ke besok kumnu ngiyo ya kejing ya ka asan no governor la struggle. It's a big fight na kaliang jungi ke MDC. Ban yo ya kani ka ban pensutu yo governor ba udah banyak ini.
Seladap mentakan wan pak tang nak kadau ba ngamtip reason best known to them. Banci penduk no tinggi ring lapang krai, tapi penduk yang hak ni we have to go to the court. Nimdan ku ke court kadi ke court ke bayar apa ni tu menta. Dada undi ke court ni namio bala di bakalar kadang ke contempt of court. Court is always there. Kaan kadi kaan. Mdan han bila I por India jaya. Tinggi ring shane apa ke court. But rementa pat sisen baka executive committee kani kala le. We expect ba kan le. Makam de ke benefit tang ke jongi ki MDC menta. What kini ki MDC ki baile ro percakata ki bangi community bagi ong tas e nyadar dekat ki ong tre bagi regular MLA mata de lairam ki ong yadar compensation. Iyo pension ni tinggi la dekat kes. Tang promote ngasa kat samut ila iyo pun sa tang pra. Tu blame dekat ini dengan Islam dengan kami. Ini kata bayo jadi dia mo kat samut apa aja. Ke itai di iba ni nagalang jeni ni so purom dia ka court at the same time ka executive committee jami pa penyait na kedan ke committee juki pa kin penhe ya ka pension namang ngi tingim tan kumane fikri ba bale ngi tingim tip ye pidan nam dan pisa kata ka executive committee tingim tip ngi ya be de ka direction ju ka court tingi wan hand over be ta ka la da firma ko contempt of court tindai kalabun ke port wala alom contempt of court tindai nagalang jingi pensenjor ya kata ka kumtakan bagai numdan kan kalau nak kajinya susu bakal perenjungi bat kadis konsult ya bangta wujud keren ipoisya ka pang ke pamila ya pendap ini ke kam tinggi suburam tinggi tai that's all Entah kan sih baru kerja CP. nak save hisan aja tinggi expect ba kumtakan kumolong nam siapa jangan skin penhelam kan ini kiba samkam jam pension Kamu dah pandai baca senajar rupiah. Ini berapa ya antar in kerkom bang. Okay, it's true. 5,000. What do you do? Tinggi kami nanti ba kan kinumile banyangi ba yo ba nimpa de bandang ka confrontation. Tapi kam ni leci case te ka banyak kam. Tinggi kami nanti ko ba ba penyanyi ba. Antara leadership juga, but kadi juga kalau buat penyiar ulah, udon ka lenti, udon ka lenti unum le ini, unum pensubah ini, ya so grateful to him. Nomor tang sisin ini kendo, kami ke executive committee perkara ada ke kes, uni pembentukan kamai kes. Pendap, it's true. Tapi ke different je kini ki siam bat new siam mamta kalong ngisa penjenjar ki por pendap dan ki pon la siap penduk ro aku po jo ki minum dai kwa ono tendai fi ini bendang ke respect kan jadi ke mental yo ya ke respect de ke bangi school dum dim ta to boleh mensuat ngemon press conference te boleh now happen kedu ifiki nam patai ko bor kadang kadal ba Mereka pengikiran politik sendiri, ni dan from different political party. Ngadan TMC, ni dan apa NPP, tu dan Kongres, tu dan SDP. Nah, berapa macam no political talk. Mereka ni tu ya kehak baik. Hak tu baik ya kehak bau boleh, baru boleh. Perkata kajing bomla, jeng kita pada orang repeal no ya kata ka. Ya kajing yo pension jeng iru, kadang kajing bomler jeng orang mereka. Bomla berperan fund. Sebalik pun buat punya ulah berongru bala dalong bala ngin penhe ya ke pension. Tinggi numang bendiman menteri ngis ngomong ong ba. That is hope for the best.